Аспыт сылгы сетинни ыйгар Саха Республикатын культуратын ütüele kulehite туйгуна сахаларттан бир бастакы профессиональный баянист, музыкант, Сахарытын баяңга тупсаран, чочуян оңорочу, элбек көлөнү веретен тахарбыт, Иннокентин Кенчиш Романов атынан күрәктәһи болбута бүгүн бихияка кини вернәчиләре келе ылжытты олар. Ол курдук Саха Республикатын Сергей Зверев кыл улатна национальный үнкү театрын оркестрын артыга Афанасий Афанасьевич Томскай. Онна анан менен бужет чорапчыттан бихияка чорапчылугун дерин музыкальный школатын чутала Саха Республикатын культуратын туйгуна Прокопий Иванович Тарабукин, онна кини вернәчите Жулстан Васильев бүгүн бихияка ылжыттылар. Үтү асырдан. Жа бихиги ылжыттар бут бу сылга саңа күн бери пастакы ылжыттарынан болагат, агенен саңа үмүт сылга бары төнү багаран турамыт кепсетибидин сагылык. Каңетиттон эден харбыпты курдук Иннокентий Романов атынан күрәс быйыл ан басыгытын маңдайгытын ытылына. Бу тугунан багасы капсаныр. Сеттинне 3 күнүгөр ытылыбыта күрәс. Аны болу бу басыгы күрәс болар. Аны боллагына аймактара үйреннәктер бир класстар, коллегалары тәрбияләнделәр. Оны үйренәчеләре. Басыгы отучча кеһе кытынна тоха көрәк битигер. Үс кайысканнан оғылар, любительлер, оны профессионаллар. Профессионалларга Михаил Погадаев, Дабаян, Викторина Куров кытынна. Оны да атыттар. Онтон любительлерге боллагына Владимир Кузьмин, Конан Белбеляев, Юристан Михайлов. Оғыларга боллагына бу город оғылар кыттыбыттара, чурапчыттан кыттыбыттара. Онна бу күреске кебәйттен, таттаттан, чурапчыттан, онна даны бу город баянистара кытыннылар. Тон школа вернәчиләре генеме тахандыра кадак бит юр тахандыра булды. Онтон баян ден бихеха саха сиригер популярный билюр инструмент болар. Олеген билигин даны тахын үлдүк. Школалар үләбетрен курдук үрелилер, оғлар үйренелилер, олеген марта кабинан бара турар. Онтон не бу Прокопий Иванович чурапчы музыкальная школата. Касыллак катерилли бите же бу баян кургога кахаңыттын лири каса оголокунуй олтугунан. Тәттән бе дирин музыкальная школата Саха Республика бастакы балерина натын хөгөр Аксинья Васильевна Пасческая. Музыкальная школа тәрелли бе ратта мен битем. Оны билги тох бес отделения бар. Үнкү, баян, фортепиано, художественный, оны вокал. Госе билим школа бутыгар хетто анта таксоо беренер. Тон бу баян кылаан эттакала түйөтөгө бар билген. Оны тоттук якабы. Оғылар хөбілән жарықтан. Оғылар хөбілән жарықтан аллара. Дустан быйыл 9 класскан. Бу баянга аккордеонга ойнабытын касыл боллай? Мен ойнабытым 6 жыл болла. 100 класстан кейбидим. Ким мағал бұтын? Ким мағал бұтын? Бәм бағадан істен бараттын. 2 жылын істебедім. Онтан қайдат бәм кейбидим. Ота тоғыч олан бу баянга интерес өз кәбіті. Ола бітер осколағытыр атын инструментларға қолы бұра әмие үйеріне қой пайда болады. Типа ол кенен жанатан. Ота төһө устук атай бастан сағылыргар. Устук хен рақын күрдеді. Көдөнен қайгы. Ота бу күрәккә кыттыбытын, бу күрәк туһан бән тоқсан алаққыны онна төһө бән састылақ оғылар төһө ойнылар әйді. Мен хастылар жоллар мен шүйдік. Бүтін шүйден жылы яқан. Әлбәқ оғылар бағлар өтті. Республика егер. Онда энде бу күреске лауреат бастыкы степенне атын убутунди бияка баалысты же бихатан оньон көддөрөр.
Мақтанағы Жылыстан айықа сетігелері бағарабыд, кірдік баян доғылынан бейі күрәтшілер бетім сұғыя ұғықты бұттары болы.